Trstenika broj 4. A mi naše uključenje nastavljamo sa zanimljivim predavanjima koje se održavaju u našem gradu. Još jedno se održava na Poljoprivrednom fakultetu u sali broj 1 danas oko 12 časova. To predavanje namenjeno je poljoprivrednicima, a bit će reči prvenstveno o digitalizaciji u ovoj oblasti privrede, a posjetioci će imati priliku da čuju sa kojim se to problemima susreću i žene u poljoprivredi. Naravno, dobit će i savete i rešenja kako da se nose sa svim tim izazovima. I upravo smo to pitali i našu sagovornicu Tamaru, pa hajde da čujemo odgovor na to pitanje. Što se tiče izazova sa kojima se suočavaju poljoprivrednici u Srbiji, ima ih dosta. Mi smo se fokusirali na ovaj jedan koji se odnosi na nedostupnost, ajde kažem, neformalnih vidova obrazovanja i obuka, što znači da nije neophodno da idete na fakultet da biste završili neki poljoprivredni, da kažem, ajde, smer ili da dobijete diplomu, nego da prosto imate mogućnost da uz različite vidove celoživotnog učenja koje je popularno u Evropi dođete do određenih saznanja kako možete da unapredite poslovanje. Tako da smo se mi fokusirali na to i na pristup informacijama koje su od značaja. To je koji su konkursi raspisani za subvencije, koji su to mehanizmi podrške, koji su dostupni poljoprivrednicama, konkretno u Lenagu u Srbiji i Mađarskoj. Tako da je nama prevashodno, ajde da kažem, ta neka edukacija u fokusu kada je sam projekat u pitanju.